the BT Total Savings Account, School Fees Account, the BT Fixed Deposit, Minor Savings Account, Business Account, Mini Savings, Institutional Savings, Microcredit Savings Account, na Kenya Salary Account. Nombe nyo tuliongera kredo angisieto ile maua, mekindori, mudhara, mishimekoro, kianjai, adhi, na kinyarare. Kana uturingire thimu gukurukira namba eje 0701911765. Kana utume email kere info@thebitsacco.co.ke. The BT Sacco, our Sacco, our growth. Sana maridhirio mwega wa Meru TV mbitikiri kwa tugende ne ya nteto cia Meru TV tha imwe na rokore ntariki 29 mweri jwa 8 mwaka jwa 2023 nkrokinga kurikena mbaye kuthoro gituthingatire ukurokera Facebook Meru TV Kenya, Twitter @Meru TV Kenya, kana kuba kuthoro gituthingatire ukurokera website yetu ira ni merudigital.co.ke. yetu kambeta Gloria Wirigi na nkiambiria na jarajara ikitigo kinya kiremetha yetu ya nteto ni ati mwana wa mwari wina miaka 13 wijikene jahuda kanario nombite kwithirwa agichoka skuru kairi nyuma kwithirwa atete chukuru ombite kwithirwa agichoka ndeni ya skuru ya Saint Mary ireri interechia antubeto ya ombite kwithirwa agichokwa grade 1 nigi kundi kumenyekana Jarin for Teen Mothers Group. Kikundi giki ikithirite gigichiumia na kumba kuthirwa bagichokia ana baraba ithirite bagita skuru kumanya na kwithirwa bena iu na bakithira bagita skuru nyume baterari kiria nkroki. Kikundi giki kiumite kwithirwa gikiromba utedio kuma kiri antoba wendi bobwega nikena bakabatetheria uchoka ndeni ya family ije na kumba kuthirwa bagiteria ana bangi baraba ndeni ya family ya ba kanario nyontungina na batere gatene na baraba ndeni ya family ije bategweta skoro. Mwandiki wetu Antito Mokirio Nkunja na gututarira nkroki. Bengo ile tunkwenda sabu skuru tenda kabande mpende itari kenda ntezia na babetu Nelda Kanario urawine keno kinene ani nyuma ekundi kimwe na Jarin 14 Mothers kirake utetheria muno ana barabatete skuru kumani na yubya kurio na kina moro toyo kurwa na yubya kurio kira na basukuru muno barabare na ikia hitumba yukete Italia rosokia anataba skuru riraende ntuko ya ruare mwana Hilda nethrete ena keno kinene araonete kiroto kiawe kiasokanirwa ringi na ikundi kia Jarin 14 Mothers kirake kwanas tukuboto weretu mnono ntuba kureta kana kae tuskuru na tukuiboto na kuiro kwa mwanya mno na ki family kana ka tutia twana tonge tona na tuonde tuteta skuru itukuromba well wishes babombo kamwin patethenya twana tutonge twatiwa na mno baba yanto angia yako kwa mama na ntonya place ya kwa mama kuongwa ithina ya na itukuwa ibo nonto oyo nwe mwari obele tuna teen mother na tuna teen girl nonto tuiwaka teenage girls. Leo niko hapa kuleta msichana wangu wa pili shule. Tunasaidia wasichana wenye na vijana pia wenye wazazi wamelemewa kuwapeleka shule. Wa kwanza ni a teen mother ako form 4. Huyu wa pili ameamua kusoma hata kama umri yake imeendelea kidogo. Kuna umri wa miaka 13. Ako tayari kuingia grade 1.
na ako ready kusoma. Gwarwariga nkuiboya sana bio anto wa musiariro regeti utetikirito kimwana oke gato mu support kitire kithomo aringinya mbere nyamwani boya anto wa wenga kotisendi kivyake na kwenda kuthoma kaliga ikatwashuite kakathoma kaeta kuraya na mwathani aeta niako kiri community oni kwa advise my small sister wete ta kuma skuru rware de moranete abwethi boya akafail Kenya Foundation ye kana waste wewe ngo na kire arimo baskuru ya St Mary Antobeto baraba mukirete mwana uyu. Mimi ndiye mwalimu mkuu wa St Mary. Leo nina furaha sana kwa this organization kuangalia wale watoto ambao wamekaa nyumbani kwa muda mrefu bila kusoma, wamewaleta shule. Mwana uyu ayetana gikundi kia Teen Mothers na foundation raibongwire tumno krone kwa ne kwithirwa ana baba atethuka na especially ya mwana undathanwa uninka hakti muno aimbimo va mother Isakanta Mariora nethe Hilda Kanario nasokete nkatho muno kiri kundi kia Rin 14 Mothers no ntoba kumuyukire mwana na kumusokire skuru kaita kara utariria thina ira ciumanite netu mwana atathoma rira akiwa ina muciari nikateaniria na ba na kumuteaniria buru kuchogeria kundi nkatho no ntoba kumboya mwana banthomethiriwe kuringana no ndatianilete nina no na mya kwenda twatianiliaga nawe kanini mwana watiga no eta chukuru wango no to bambia chakenda chimbia cha murira gerio watiga no achulika na bako tabara kuruga nkima mwankaza yende kwani kando muno no to wikundike na kire atori baisaka ibona netie kenokyo Murungu bwana ntonya bwa ikundike ya Rin 14 Mothers kurika na family mutanosia ngwetikia Murungu atetekana agathoke utetukira na bangi bweya no ntubora bombo kinyo tutethia na kuoya kana gaketu tugua ngai abutharime na nguruki yonthe abogerie ninge nkau aringe atiri itukumera babura boya mono akethe wirigiro ba family ngi kuchoge nkatho no ntobwe kundi kiwo kwa mono nto aturo theri Mulungu abutharime sana labu family chakania na patantatu na ina netre kwa mutiani na bauno ngorera ginyaba mutethirinya kanginya bakana bele tora tuibwa na Mulungu atambira butharima Kelipotera Meru TV ndianza beto kiongwe gembe na beta mukiri onkonja nabo bamwe bakari ba kuma wadi ya Kiago Centrimenti nibo mirite na kumeneria MCA wa bunene Simon Kiambi Garonion tobwa kugania wandi yijige siasa bombete kwithirwa bakiaria ntituiji indira bakurugora ye kudiri kenda kugwatithania kariba anteriji na nkurukini kenda bakomba kuthirwa bakithomithia twana twa wandi yiji wadikiwe twanteto Jeff wagituma na gututariria nkuruki na baba mwe baringi kura kuma wandi ya Kiago ni pakumeneria bunene MCA wao Simon Kiambi Garunyi uria bakuga kwa kagita kawe ari utongerie ne na gitete Kiago ichunchi biere Kiago ke Baruguru na Kiago ke Bogaiti ge siasa mbere ankwenda kuga kiri atongeria especially MCA na oni ini first MCA wa Kiago na rianda ali first MCA utiantu ndaugaga baba tampakura na baba ngibo bandingere kura ngaitira bala bandingere kura ali ikwajire MCA ungegwetwa Eunice pore sana nuntu marehemu na natutigire na atathura na Kiago kagwatiranite Kiago narua kwena division ya apa na roa mantu yo tukwena kuthiria na ikwe tumira tuma keja toja kia muri kuthiria nyomwere wir gatagata gutweka uti mwanya twe gatagata au niara nandi bakuga ibambirite kuthithia ikundi nikenda kunyia na kuthiria buru rumena ruru rwa gisiasa ntereji kuringana na karibaba bagwati mbaru ni ororomba gite na kiama gia tujibebe pate na wawije kene ja Ken Po gachikiri bokorokera ikundi bitu na bio 10 ndene ya Kiago want ndena uma bikadire kinyandu mena ndene Kiago ikwethira gute antu baba Baruguru no te antu Bagaiti batu twe tayari tukiuga gatiri siasa cietu itwarikirie itwathuranire thai batu twe gatigate kumaka maendeleo nijo ja twanjirite na batu twe twingwa na maguru jetu chap tugatongera maendeleo ni kwithirwa
batu tukwenda ndumena cionde ithire na twinde turi asakia gututhiro twi timu imwe tumbicite gutethia community na kugwatithania kiagu wanti tutaena kiamuri tutena kiagu tutena makanui tutena kija tugwatithania kiagu imwe ina upendo tumbicite kuthomithia ciana cietu tumeretie gukiria maendeleo metu ona kanyamu karia tukunengerwa kanini thirikari na thio kono tukumba kuimbusti na makiria tukimenyaga kavinda gaka tiga siasa kahinda ga siasa ni kathirire ni kavinda getu ka tunjibebe na tuonoro utakomba kunjibeba tukamukeria tukamubeba nkurukini baugite ikundi bibi bigokiria kana gakiagu gikithomo ni gukiria makiria ciana cietu thiini wa kithomo tuone kiagu yetu gukirira tukuona heshimiwa tukuona ambunge tukuona alimu tukuona mandagitari no ni tutigithububa muno mbere maundu ma kithomo na nikio tugwatanite ugu twikiagu ngima kuma kiagu ya ruguru nginya gaiti tuone twi kindu kimwe tutakwathana o ne munani kana o ne muvurisai lakini thine mujeja kumane na atongeria bakethe batina batana ntere imwe kenda ikura na batina batana antu bamwe kenda bakura batumba gwita guchwa NGOs cha kumbotethira antu bao batumba kurobeke thirikari ku imbotethira antu bao na twi tukubera atire itumarite batu gwitethia twingwa ibere batugwate kujibeba ndangana ni tantu bakiagu bonde ketha imbasari ketha itikungana ndaeja everybody shilingi ngiri 1,500 kila mtu wethora ndingira kura kana utandingira bunko tumira application ya basari itwamika cio tukunenkera lakini today muntu aretaka ngania no ndingira kura mwangiri 30 ungeka wa 40 ungeka wa 50 mantu jau tija mega ndene utongeria na nande atukwenda kuga atiri batwe mutongeria ati batikwathora na kiago nkurukini bakuromba atongeria bathuri na kura bantere ici kutiga gutumira polisi kubainyiria na pinyirite muno kwa niaba ya gikundi kionthe na antu babonde bakiago polisi etige gutumirwa na njira tebui na itukwenda kuga una twakonde mantu ya inya muno ura kumbika na jakinyire polisi na jakinyire OCS kariene no ntubwa polisi gutumirwa na njira tebui no ntu polisi ura twije roho yao ni utumisi kwa wote na batumukaira mtu wonde na ndi mbere werwa kule muchemelo mujure antwana DJ investigation chakungana nikendo menya mbio yengu yongwa kuthithwa tebo tumaira mba chadrika na ngale kunywa maguto otheri boyete mantu no tena gali nkiripotera Meru TV kuma wandi ya Kiagu Central Imenti Mbita Jeff wakitumam tukitikana na ripoti ya Jeff tutitana mbere bamwe ba MCAs na tongeria ba Meru ni bachumirite na kubakodro bakithombia utongeria bwa governor wa Meru County Kawira Mwangaza ni onto bwa kwathora munini wawe na kwithirwa akimuthombia na kwa area Meru ati no bari ngwatanirone amwe mwandiki wetu wa Nteto Mwendo Mwiti na gututaria nkuroki Bamwe ba MCA na atongeria ba Meru ni bachumirite na kuthumbia thirikari ya mama ni untu bwa kwathura munini wawe na kugeria kwa area a Meru na Kenya ni bagwatanirite tuyite arua rikenda uni personally na atongeria bangi to condemn act ya governor wetu ku sideline part of office of the governor na tukiwa governor na bangite muchamanio na president na araura na muchamanio ra yori a waste of time nontu yutacherire anything endete wita kuonia president onthe bra Meru itite atia iwatanirite wende Meru inandro chiukulugaire chi Ukraine na Russia akwithirwa bishop mugima batiumba kuwatania na reverend batuika ngunde example ndene Kenya counties inge chie ya kuthoma itukwira bishop na choke mureko enda gare ochoke mureko thirikari iyi irawatili ni reverend twethinga na maromba akiochie Bible na maromba bishop na amenye yakwa akiaria uria wari MCA waroire ruarera mutuma Karembe na kuria mama atikathugania omba kwenga munini wawe obicine tafadhali aba batere kugwatana constitution utirio governor omba kubuta deputy governor constitutionally steps iria governor eta kenda kwa impeached mwanka senate no yo steps iria deputy governor eta
kou governor wetu kuthugania no intimidate deputy governor kenda aomba kumuchwira meya aomba kuma gitene nethro akimenya tumumurikite bwega na achetha na mutuma nwe kintu kia mbere akethirwa akiana no tukiamagetu slogan yetu inopeu kagitene okau MCA baria bathuri na kura ni boritwe batige gwonka ndo amu igoka nabo kire MCAs betu bwathuro na katibe rua role yenu ni oversight uteno katibe bure buonke ka MCAs uketha bukire mu role oversight tafadhali buonka kaja ukayonka kamera zikiuki yako babu bila tukuromba kama ibo enderi wananchi na mashinani mwanka the internet company sio they have been awarded 15 million kire company sio na kuruta tendering process ili kuendelea na ara na bishop nare kiotumira MCAs boboe nonto MCAs ibarete ro yao ya oversight na kolelera ngwe kuriteka bonde ba kwaya masters bathirikari county na kuringira mama mpe kinyarira kuthukia anjirite no kole sande negerete MCAs elected okua no te wenyomerire kwa riongo ariao MCAs wote ni kama wamekuwa intimidated kama uimbi wimbo wa governor anakuja kwako anaondoa maendeleo ya development kwako anachukua zile kazi za kwako anapeleka kwa wodi nyingine kwa hivyo ili wasinyang'anywe they keep on dancing the song of governor kuma maitu kwira kiama kino gyo kiana chibabare ya kurita ngwibweya kuge akuthote wata na deputy governor ku oke akwithirwa utithirwa ukithithia ngwe in equality mama uti mururu ukana pale tena kalulu nande baugite ngabana Kawira ni njogu ekereithia na atendete kuritaniria ngogi na atongeria bange ne ateme agwithe na muroine PA mutonne driver nonge mbonde ngandi muroinage ntwethinja gake thenya tena biu bionthe na nya constitution umwitigirie thake enjoy kuunga bana wetu ndegura wowe mutongeria selfish na mtu ichiendete muno na ngenda guwa na ngewa manto yegoro nuretere oro mobilizing group ene sana nyambeni wamini rao nenga ne into bionthe biro kwenda lakini ndene nanu nyongete mwana wegembe yawe ndiji wetu nande ne bakuromba utongeria bwa thirikari nene butonyere gutethia county ya Meru kuria atongeria betu barabaina ari egoro kinya bongware atware state house Nakuru ibonere thine ratwe ne Meru ndenda kuboria ibeje batutethie gavana teka kinya na thine nyingi mono kati kumba governance ukamuri nya sheria ili tumairwa kurana county government ya tiuga tunaomba rais wetu mpendwa tafadhali kuja mbio sana usaidie sisi Meru kwa sababu shinda moja kubwa ni governor mwenye tuko naye nkiripotera metha ya Meru TV ukambita Mondo Mwiti tugitigana ripoti ya mwendo wa mwiti tuitite na mbere tukuinka yaki nyuma ya utongere bwa kiama kia nopeu kuthuranira mucemanio jwa akia mabao na kuthura bakiariria mantu kathumba ibacokerete o kairi kumba kuthura bakimurika na kuthura bagikira orito kiri mantu jonthe jara bethirite bakiariria mwandiki wetu wa ntoto mweri wa Charity na gututariria nkuruki hiyo ni kama kuota mchana wakati jua na waka ntukuhinga yake nyuma ya utongeria bwa kiama kia nopeu kuthuranira mucemanio jwa akia mabao na kwariria mantu kathumba jakonio kiama kie na dene bacokerete kairi kumurika na kuongera urito jaria abaririe Julius Bijewe ni mokaririgite wa kiama ki kaunti ya Meru Julio Bijewe chairman wa Nopeu ndene Meru County tuite kuthithia review a national delegate conference ira twari no ntuko ya njuma kenda tuona ura tugiteta ja kiama monka na arua tuli na member 200,000 na zaindi tuomba kwaria mantu ya iraita wa grassroots recruitment kiama gietu kia Mount Kenya East na Meru iri ankuru ikubera ni Nopeu na tumbe ukigwatira mbaru kabisa awe mwandiki wa kiama kiu Karote Junior augite ni bagwetekaniria na hamunene wao mpro wa buri Meru iganwe atongeria na members ba Nopeu party itukwata mbaru our party linda na ntora baraba angibene thwania ri kubwana na reawe kuwata mbaru municipal council ira yari ya mbere yeta wa Nyambene kinyayo
ya included ire mo ya county ndene ya Kenya na itwetekaniriti as a party tukoya ire jukumu yetu kuandika petition kirim by partisan talks ire kuendelea na majority leader Bwana Ishungwa na Kalonzo Musyoka kwa kisanyambene kwa considered ire county akiaria mpura bori mutongeria wa kiama kina uria ni mubunge gicigo mbunge gia Tiania East augite kiama kiawe gikagwata Rais Ruto mbaru indi gitiringanirwa na biama abingi untu buria bugwati mbaru ni Mutuma Kalembe. Kiama gitu kia peu kitumba Mwisana muraithirio mwege wa Meru TV mbitikiria mpobe kuthoma kiumagaruka ni ntini ncokerete nimeandarikite kurajanga kurombo tikethro kiumagaruka magia peu kitethwa kindebene na mame aroteka Tigania Technical and Vocational College ne tongerete kiri mwaritani jamote ya mwanya netoritanaga courses chia ICT, Business and Finance, Building and Civil Engineering, Agriculture, Hospitality and Cosmetology, Electrical and Electronics Engineering, Mechanical Engineering na ingi kathomba ciandikithia na ndikire intake ya September ya itete na mbere. Nditagwa Wilfred Kimathi Okamundi, Principal Tigania Technical and Vocational College. Application September intake ni ciendelete na itukuria arito ba apply mbere ya tariki 21 mweri jana na mwaka juju. You are welcome. Kumenya manto nkoroki toringire thimu gukurukira 0745 911 518. Email ni tiganiaeasttvc@gmail.com na website ni tiganiaeasttechnical.ac.ke. Tigania East Technical and Vocational College, technical skills and innovation for self-reliance and sustainability. The BT Sacco nyo sako ya kwetu ongeretie mantune jaki mbesha na tuleja ukinyera kiroto gyaku neto janaga uchunga tabwa mithemba ije normal savings, jaza savings account, the BT Total savings account, school fees account, the BT fixed deposit, minor savings account, business account, women savings, institutional savings, microcredit savings account, na kinya salary account. Nombe nyo turiongera kiredo angisieto irere maua, mekindori, mudhara, mishimekoro, kianjai, adhi, na kinyarare. Kana uturingire thimu gokorokera namba ije 0701911765 kana utume email kere info@thebitsacco.co.ke. The BT Sacco, our Sacco, our growth.
kugwata ugeni wa kairi muraithiri umwe wa Meru Tv na tuitite na mbere ya kariba kiborene wandi ya mikinduri ishikomboge yatigani isi bachumirite na gucokeria mubunge wa Mpuru Aburi nkatho ni ontu bokuthurwa kiujurania mawirane jari umbite kuthurwa kiberera kagita gas yasa bakire mugite uti mutongerio ngiba na thura na kura womba kuthurwa ki bojuriria jaria ana berera ende mheshimiwa Mpuru Aburi nona nitie we akomba kwithirwa kingi chonde jarombite kwithirwa akibekira mwandiki wetu wa Nteto Adams Mutore wa Therenja na gututariria nkuruki kirima rieto ya kwambita wa Reverend Kiramana kana rieto rari chewe muno mbita wa Kaira na nditangwe na kanisa ya Free Pentecost akiriene kintukira uni ndikwa kwenda chokia nkatho sana muno kiri mwathani mbere buru no ntugotwa mheshimiwa Mpuru na kadhira nyingi ne kwithira kuna process mbete gutwa tubairie yekiriene muno kabulene na tware tukona na twirire ari kia gufuka ate akaritamba oire goto one twailetie na ila sibende bikwandire byaterere nae baguru batu tunakadho nyingi no ntu uke akwithira barabangi ubaturikana na njire kariu turinge kwithira batu nture twikuraya nkuruki urabunge ituraye na transformer lakini transformer niriete ambuga kumuraya ekiro na tutaomba kwithira tukiona monge kumakiriyo irware tunankadho nyingi sana no tuwa mheshimiwa kiao yetu ingirite buru kuona transformer nirekerie kweya na rware nekeri na ituwitikia nture nende ikona weru na itukugura mba Mungu etanabe no mutharima kinyama twira yange yonde atwirite ate akabwithia twina witikio no ntuba maromba yetu na kio kira ikiritwa na betu barabeka bulene primary ontu baba inge bari garuone kaba atete mari mwigwa limu batwira no ntuba mpio endi betete ukinya kiwango ya kwithira bari antwega onika ngucoke nkatho ende igwa transformer yokinya imantu turigete tweregerete batu ria twaringira kura mheshimiwa ate wa mwaka 2017 anto ibeira kuona bota gintu ikiega gitumi mheshimiwa wetu Mpuru Aburi kaua mantu na akoyoria lakini mheshimiwa wange twathurete uwete mantu na yonde uwete otekinya bomoyorerie ende batu tu kuona itu atete ntu kia maana ile twagicokerere toyo cokera thai mantu ya yonde uwete na ranjirerio ya oyabithia oreongo ende mantu a transformer twatwira tuina no toyo wekirwa skuru ye wekirwa itariarere tatoka na mheshimiwa na ikakwinya wa pen no ntobwa kwethenya skuru ere yao ana ba nya computer cia ira na batetumba tatu mara no twa kwethe testima na batu ntorene yao itukite na kwerua kwinge muno no nto tocoke mheshimiwa wao itone tutetheka mikindo yonde yatetheka na tigani yatetheka yonde karibu we kari no ntobira bionde auere na witake oyurakia musiario kabulene na nyandre motorio kabulene na nyandre murutio mongo ya pariti bango ba kabulene akwa woni nkongoreto na nya sana no tuba mheshimiwa wetu kuturetera kuyotwa kira kirasi bia twakirete biele mandra to kona itukuwiritwe muno no nto kabulene tutara thina ana baba ingi kuma krasu na dribara tene kras na ibara karaba ere ukiura bari gampio na bari abakiura erwa batirwa renkona kwena maendeleo mbura yekinya urenge ana bakethabe antune kwe safe oningo saluti mheshimiwa no nto agwa ambirania na batu kuma toro mudura mheshimiwa na upurata mwirite atwikite kuraya no ndo muno ke transformer ko bwithwa rware mbuga kwa na tongoria baingi no tiwa bugani mantu ya twasiba muno ndo ni aore karaya na twina miaka mingi twekindune nandi ngo saluti mheshimiwa no ndo akara yawe eye musa utorita batu kanani endi ngona mheshimiwa batu atwike kuraya na bonge nabuo mbuga sukuru ne akarite yake kuyoyo megitare nene muno kinya cia ribanja kuchala kulikiana baba kibathara kubaruta lakini no ntu mheshimiwa ni twamuthurire ndina magaike sukuru kuraya no ntu mantu yegi kanyumba kakaria no ntu ende ekara ya bonding tuitite na mbere muraithirio mwingi wa Meru TV gikundi kimwe kia wendi bobo ya kijikene ta Diala Vision Group kuma Igembe Central bachumiritie na wikinya dene ya muchijo mwekuromu kumenyekana na rietu akanyero kirimi urawithirite akiambatwa ni mathina nkabo
ja kwaga biekorea gwa kumama na kinya kwaga kithomo kia na bawe. Gikundi giki ndire baukare kimwe kuruju kumutetheria bombete kuthura bakiromba mubunge wa Ikuru Meru County Karambuka Iremia ombe kuthura akibatetheria na kigina kia mbeca kuma kiri mbia cia GAF nikenda bakomba kuthura bagiteithia mishingi kathumba ire ithirite ikinyirwa ni mathina. Mwandiki wetu wa Nteto mukiri wa Nkunja na gututariria nkuroki. Ikundi kia antu bawendi bobo yakiekene Tandiala Vision Group kuma Meori kishigo mbunge kia Gembe Central niba ikinyetie njemwe ya mwekuronti wanarieto Kanyiru Kiremi urawe na thina nkabwiri muthiatete arate na antu kinya kawitethia bya kuria bya kuroma amona kinya antu akurekera kiongo rira ikundi kionete nibo ya bakinya na kathati kirenjae kenda birewa ni twana tuthatu turato mwekuronti wa Kanyiru katuronira musio yu na thina muno miaka mingi towa nonto tore antu bawendi bo bwana antu na ekuru bena kiao katweto liongere family bo kona o nonto family ne thirete inyelekete muno kwa itare nene muno yekundi kia Tandiala Vision kinya twintoto to yera turware ni ekuru ba tato savings to aketo kidogo au kambe ne toria ekundi ne tothwani to be bute to kaona bio seva kwau to na ruare katweto le the family olile bakari batenguo bate kirato bate nyumba ekorara bate kinya mundo kurima ku antu ara bomba kurita moteo bomba kuona bya kurabya binya bya antuko bya kirariro ikyo kyatuma tukarande tore kundi ki tutethia nona nkimasi antuko narua tukamatete omwekuru kinya kilenge kiraina kyo kinya ntoroko kinya mpempe na tiga kwende tore mitare ndino komikurarite muno TV turonere katu atutethia na tiga kwende kikundi gike kathirikari ikia kwenda utethia kire Kanyiru na soketi nkatho kire kundi ki nonto bakubonera kanini karaba kethera bakiruma rira etarire mathina nkabo yarakilukira kundi ki nkatho nonto bobiu bandairi munya na bago bongo batira arampara ruare kana parara ne royo murungu abatharime na ithene ndendu ya no ciao tenyumbe mbe kurara tona tuongo tutiona nyago guthomera kura Kiora kiongo baeta inya na mundreme otego na otego aronti ebudria akomosi dene ndendri amosi yongo baeta matelela begora byongo nanga bagalo mu montori kana kaina thina kinya anto karanja kuthoma na ringi guni kinya ndi umo wa family ntirimana nako kinya okatina kiramu ni antu bantura bakatethera che bakaura kiramu na kana bakaurire uku bangi baka uniform kou na antu bana obatubo buinge muno muthia kire kundi kene bakuromba mubunge wa Ikuru akaunti ya Meru Elizabeth Kailemia kubatethia muno na kigina kira kia mbeca cia GAF kenda bomba ni kuongela kamuthithu karako beka na bomba kwithia betetheria njai nyingi taire irumiri ni thina bekana mama Kailemia wetu no ntito kwendete pio na ito akuthuria na nkore nene na nkore kwenda puna to kwakura bobweya na ito kwendete kogombekana ombo tutethi na kina kira kitwa kia GAF ke Ikuru no tutwira au tutona kinyambi twina miaka around mwanja twina miaka mwanja tukarindia ugambe no tevi tuona lakini itwera cio tethia antu babe na mathina like ba kinya ruare katwira na bitu na wiki kidogo kenda tumbo batethia o thirikari yonthe Meru urogomba utethia mucii yu ibe kwithira bena mathina maingi sana no ntu bakwithira batena nya nyumba kurara na twana tukwenda utethia rubunene muno tutiona nya na tukurara tomu itwetainya tukarara nja kwatwika inate kuona nya na wake mwangi na kinya kioro ikumbika ora kukumbika babwithira kike kiripotera Meru TV ndi Meori gishigo mbunge kia Gembe Central mbeta mukiri onkonja. Tukitigana na ripoti umureithirio mwege wa Meru TV mtu murume umwe wa ukurobo gatigati ethirite akwirite murone jwa kathita rukiri rwa gukira narua ni aria polisi ba mutino bombere kuthura bakiringiro report akuba kuthura bagikinya na mpui na kwita mwere jojo ndene ya muro jojo akariba kiaria ni barombete thirikari nene amwe na thirikari ya county wikira CCTV Antonio wakathita nikenda ukomba kuthura gukimenyekana njara jethagira jakirarao utuko nkoroki ni Anthony Bori twekija kuthura kwina wo guchwana no mo achiao bombe kuthura bakiringa report ki polisi nikenda bakomba kuthura bakimenya kethira ni mubatigi tukigete na asito ndu atukumenyekana ruona
watu tikio enakio asito na ndikatugota kuria antu bara bomba kwithwa batete mtu wao kana mtu wao urite ko rasi kuteto inde no batito wa police station bage information kumau na hiyo mauna ndika bomba kutola kwa mortuary ina bomba kutika mtu wao akwenda kuga kono takateje kabika urakinya mathayo goro atwibe ndro bari tirikia tondu incident nyingi muno igokayo kuma mathayo goro light ya barabara kabika kuma tasbet weta kitepene nirekirwe na ndikwitikia thai tute twakwiona mambia yo kone kali ko kwaja weta spect go ringana ore akari kau karaje kakinyage yukugero kuma ndagaseni tondu au ari twane anturithiri deep ikarage yirwa kinya kutyokwa etarujine ndo na CCTV ya kona na yamanto adurime ya nere ndo wira ari umbi ndo tuko mehandea zaidi kipye no kana na dara ya jeta bwe ndio ngomba kuruka tu ngaba ndo na tuko CCTV ya tukamenya Boke sana mwaithirio mwege wa Meru TV mwakera utukinya muthia Joanta cia Meru TV ugorongo cukire nkatho cia mwanya muno ni ontu bakwithwa raithiritie Meru TV na kurukinga kwendera raithirie boboga bo Meru TV ritwa ni ukambita Gloria mwirigi